من از بیگانگان هرگز ننالم. من دیگه چی نالم برادران؟ از کی؟ از شهروند افریقا؟ از سازمان ملل بنالیم که چرا رحمانوف چپا نمیکنه؟ از دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا؟ از رادیوی آزاد؟ از کی؟ ما خودمان حق خودمون را دفاع نمیکنیم. میبیا برای منفعت شخصی خودش اشتراک میکنه، اونم خیمه گرده میره و هیچی. اون مادره که فرزندش از دست داد، اون مهاجره که 3 ماه شد گرسنه و در بدر از گریه میکنه، زارا میکنه از یک بلاگری اجنبی، نمیدونم روس است، اوکراینی است، بلاروس است که مرا کمک من نون خوردن ندارم. او برادری که ماها به تهمت زیر زندان بود، او برادری که جای کار نداره 2 کیلو کارتوچکا را از کسی میطلبه، در روز مناسب مسئول اساسی نستون آمد، کسی حرف نزده. این بود جوابی انا همو برادرایی که میگین که شما فقط حرف میزنه. بله، پس حاضرم باید حرف زد، پس حاضرم باید برای مردم برساند. پس من خواهش میکنم هر کسی که از این به بعد تماس میگیرین با این عباره ما را گناهکار نکنین. ما مسئولیت خودمون انجام میدیم، دعوت میکنیم و برای شما بارها میدانها را نشان دادیم که مردم تاجیکستان راه مبارزه اینایی است. با این راه ما و شما میتوانیم که چیکار کنیم؟ سیر راه این بدبختی را بگیریم. یکم با همون خاطر خواهش میکنم اگر هر کسی که در علاهیدگی هم تماس میگیرین ما را سرزنش میکنید، واقعا دیگر من حرفی ندارم برای شما. یکم حرفی ما جنگ نگفتیم، سلاح نگفتیم، دشنام نگفتیم، حقارت نگفتیم. برین بگین ای رهبری کشور، بعد از پردت، بعد از ملاقاتات، بعد از واخوریات، بعد از خوابت، بعد از کیف و راز و درد و دلت، بیا با ما وا بخور. ما گپ داریم، گفتنی داریم. نکردیم. برای چی؟ برای که مظلوم هستیم. مبارز شدن در کار، در زندگی لااقل مبارز شدن در کار، در حق قانونی خود باید مبارز شدن در کار. شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایت دولت قرار داره، حمایت گرفتین؟ نگرفتین. کسی شما را حمایت کرد؟ نکرد. اما امروز نکردین. و اما خاطر دیگر گناه خود قبول کنین. این بود. نوا را میبینیم دوستان عزیز و بعد صحبت ادامه میدیم. Конечно, у бараке лойки дашнам дора. Конечно, Гитлер айда бехтар ки душман хуш бост. Ман медонам. Конечно, медонам. برای ما را پلیس گرفت و برد شعبه پلیس، چون راه همیره میخواه. من از اون نگران نیستم. نگران از اون هستم که شاید برای اونها امروز نبودم، یا شاید براشون کاری نکردیم، یا شاید برنامه را از این زیادتر نتونستیم. از این نگران هستیم. راه مبارزه چنین مشکلی ها داره. نگران از اون هستم که اونها 4 تا احمقی که در هموجه بود، یک جوان پیدا نشد که از همین گوشش بخپه ایجا بیا. ملتی که به نام و نشان کردن، تجاوز کردن، کشتن، رفتن، امروز رحمانوف میگی 1 نفر پیدا نشد.
табиист ки мо бо таври расмӣ унҷо барнома доштем, наметонистанд кашмокаш карда. Нашидем пайдо? Ки буд як ахмақи бешараф? Ки буд? гиҷо будин? намебари усу тарбият кунӣ ки ахмақ барав дунболи зиндагит шав. този дарди миллата намедонӣ, мушкилоти миллата намедонӣ, ғами ин мардума намедонӣ. толи дар гӯши фил хобен шумо. раҳмонов ки аст? чӣ кор кард? ашно мекунӣ? фалон бемадон. гиҷо будин ҷавоно. мо шуморо ақлан майдон аз ин бародаротон дифоъ накардем. наомадем дар гиршон истод шен. наомадем нишон бидем ки ин ҳаштай нерӯи мухолиф, ин ҳаштай мардони озодихоҳ, ин эҷад ҳастай. мо доштем ба ҷуз аз бародарое ки дар дасташон хоб коғаз доштанд, боз ҳам дар он майдон бачаҳои мо буданд, чарх мезаданд, яъне фазоро омӯхта буданд. дар ҳар ҳолат ёд защита доштанд, дифоъшон мекарданд. вале манзури ман дифоъ аз мардум аст ки як мубориз ки ҷонша дар каф метиҳад мебуро ба хотири ин миллат, ба хотири ин мардум мазлумият гап мезана. оё як нафар дар бари ӯ дар ҳамон майдон пайдо мешавад? не. металбем, гурусна мемонем, ташна мемонем, зора мекунем. дидим наворора ки чӣ гуна аз як муҳоҷи, аз як блогери хориҷӣ зора мекунем, гирья мекунем ки ма гишнам брат, мада пул равон кун. ин кора мекунем, шарм намекунем. ман ҷавоноеро дидим ки бовар куд риш мондаган мегӯй Саддам Ҳусейн боша, намедонам ё ки Усома бин Лоден боша. ба ҳамин қадаре ки дигар фикр мекунад ки Холид ибни Валид асту тамом дунёро чапа мекунад. не ки ҷоде ҳатто ҳамон нафаро гирья мекунанд, зора мекунанд ки мара кӯмак кард. як блогери доғистонӣ буд, намедонам ӯ чечен буд ё ки озарӣ буд, ки буд дига ман намедонам. اون ҳамора зора мекунӣ ки мора кӯмак кун, гишна мондам. бародар, кани номус. имрӯз касе ки тира дарбадар кард, беватан кард, кушт, таҷовуз кард, наздид омадааст. намебиёед бо ҳамун ҷавонриши ҷавонмардид ки аз ҳамин гулӯи нами бача бихаби ахмақ ман 3 моҳ гурусна будам, як аз дари мара накуфт. ту ки имрӯз омадӣ ҷулӯи ёра гирифта ҳарф задеси? ту ки аслан худат? бо бардаҳо кунҷ душаташ биза, агар сахтам бираса нишон битеш ки ҳастан ё нестен. ҳеҷ чиза намекунем, ҳеҷ чиза намекунем. мо ба оҷа нарасидем, мо ба оҷа нарасидем. бадбахтона дигар миллатҳоро мо дидем, кору фаъолияташонро дидем, не ки мо нарасидем.